Mayam Krumzari, Impact TV Manung Aming Tabi, Punampu Ahmed Taram Oxiri, Luna Nangasi, Kanazigudruba Kugitopicasi, India, Masung, NSCN, I'm Anigimakta, Yanikiba, Framework Agreement, Adukimatang, the Kanan in the Bigitan Logzake, Luna Hariba Kanan in the Bigitrom Asida. Akogi bigida singsi aham ta igi extreme right ta lengsin biusi MLA Y Sursandra Vice President Manipur Pradesh Congress Committee no Ozabutram Oxiri and welcome to Manung Hutna ado hek thangna phambi bisna PS Devan Sharma President All Manipur United Club Organization amukogi nauna 2016 dagina 2019 phaugi oina percent oina khanraba adunuba ko yamba PS Devan Sharma ni tamabutram Oxiri and welcome to Manung Hutna ado ig hek right ta phambi bisna Dr. R. Kiranjan spokesperson BJP Manipur Pradesh ni Ozabutram Oxiri and welcome to Manung Hutna. Aharum tada kugi kanotagi Congress tagi oina alaksarge. Hausiam kana vocal oina Manipur Pradesh Congress Committee na and even ngasi kugi Pradesh Congress Committee gi president and hokip nasu kugi framework agreement sigi details sing si disclose so ana kugi center the taxon ba of malekre. Adugo loina loina na husi election mya su yamna kuirektra nina both BJP amasung Congress ani gi markta yamna hun ba ngangna ba framework agreement ki matang siam vocal okalapagi se samasulae adagi nakalamrom da Kogi Chief Minister Nadi, Kogi Masi Congress Manipur Pradesh BJP na Masi Kangan Gadani Prazamiam in the interest of the Manipur people high. Nakan Rom da Kogi Election Management Committee gi Kogi convener TSA one have the Chief Minister seats Kogi Masi Successor Magno Des Lemgani have walk Matan Bikre Luna framework agreement frame but and Bagdangari Manungi content to later have often select Matangs da Kogi Congress Nataki Matangam kind of framework agreement ki putu even posida Kogi Tasina sing na budugira nataga vote ki obigo mayasi oina masi isu siam maroi ba mune na bukhala par kamai to bi ise koi ngasi mak discussion to dorji koi framework agreement karambe agreement koi mari sila phami mari mak udira framework agreement and discussion to dorji koi any of the four koi mari sila sila framework agreement ji ure ba ngamoy ana ado koi August ki 3 2015 the framework agreement ji signed on between India government and the NSCN. And some then interlocutor, RNRB, some then India government, Yakanotaki Tarpena, Tungalum Mivena, Soitros, Tovane. Masai Tawudra, same the night, honorable same the Home Ministry, telephone to him. At a Matundu Parliament session, next day to Parliament session, obviously during the Parliament session, Manung any agreement, any decision, by convention, Parliament Tamne, that day to make the day, Rajnath, Honorable Home Minister, Lahirpasi, Parliament Tamdo and telephone to Kumbira Cave. So at least we are very eager to know. Ultimately, the next year, Tamgidre. And I Moigi, the leaders Unaba Matung Tarpreso, framework agreements in Matang de Quasi, Kangba Pame, Mermdi, Kangri comment to Sam Louis. However, Karakara Signalisi, framework agreements is Soi, Tawivaga, Sandil, the Senapati, the Ukulda, NSCN support to a common celebration to Kolosi. Mermdi Kangisi, in the Agamengi Soi Torba, Iriva Kangu the Mane, or the NSCN IMG. Leaders who to come with them, and either the common to surely. At a tap Kanakana look at the Kango Kango Kandio do. Kangon to Punina, Kango party and either Marta Madi celebration to him. Marabanda Koi Manipur Leva sing them Loinama is now Punama, but see a Koi Manipur, Gitakari, Torkado, Havagi, a Quasi, Loinaba Kang apprehension, Adumle, Adun and Equana say, disclose Orga, Hadi. Stakeholders Manipur effect of Tarwa. ID effect or effect whatever may be. Assam Arunachal Pradesh, Moining a side talks the Yauri Vanina. Transparent in a Hariba stakeholder mamzilla Tamaga discussion to the Kari Kai Sinaki question. Rangasi already ID honorable Hanagi do the same or looks on Hargaso, Mado Aran Bo from them. Kangam Gado Maliga Seba. Ma party president of Bangalan and to Ma Kangabra. And Hojik beyond say party initiative Kanam to report ID Kangri Low, including even a Kogi sometime back a sound is so Savandas no one say Unaive.
ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛ ꯗꯦꯀ꯭ꯂꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯩ ꯆꯠꯈꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯨꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔ.ꯑꯦꯟ. ꯔꯕꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯊꯤꯡ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ 60 MLAs ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯂꯤꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯨꯏꯉꯥꯂꯦꯡ ꯃꯨꯕꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ NSCN IM ꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯏꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤ BJP ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤ प्रजा मैम डिस्क्लोज तौहनबीयू खंगनबीयू हबने मसी प्रॉब्लम कई लेबनो तसेनो मणिपुर की बीजेपी मणिपुर यूनिट सिमक्सी इन डाक थम्मीब्रा नत्रगा तसेंगमक हिडन एजेंडा अमा लेबगी फोंदोकप ngamdebra फास्ट अखोइना अंडरस्टैंड तौगदबसी सही यामन कुइना स्ट्रगल तौलाबा नागागी इशूसी मोय हुजिक पीस पामे पीस प्रोसेस में मथंग मथंग एकॉर्ड में अमम लेगरे कांग्रेस गवर्नमेंट की मतमदा मोयगी कनोसी एग्रीमेंट से तौनदना मथंग मथंग लाइ फॉर अबाउट 19 years लिंगरिंग तौदना थनमे इशू सी एड्रेस तौबो मता पीस टॉक तौरी एग्रीमेंट तौरी ना दुम थममे अदा इन मतंग सिदा साइड तौनिंगी से एनडीए गवर्नमेंट लाक मतमदा अटल बिहारी वाजपेयी मतमदा इशू सी लोशन न होने वेयर इज सम बैंकॉक डिक्लेरेशन द वाही खरगी कोई मिसअंडरस्टैंड तौनदना लोइन तो इरांग थोखरे देन अदु लोइर मतुंगदा अटल बिहारी वाजपेयी मसामक नागालैंड लाए एज ए प्राइम मिनिस्टर लाए मणिपुर नागा मैम से चलगा नागा इंटीग्रेशन की है मतलब नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल एनी स्टेट की टेरिटोरी से कोई सोए से फजना ओपनली डिक्लेयर तौरे सी बैकग्राउंड ही लेरिसे अदा हुजिक लाइबदी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट 3rd August 2015 दा सोई तौरिसी देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस लाई कोई NSCN IM की चेयरमैन सी मागी हेल्थ कंडीशन अदुगा मासी माई बैकग्राउंड से क्रिश्चियन द डीपली लाइबा माई फादर से फास्ट कोई फास्टर ने नागालैंड की कोहिमा की अदुना मागी एनी टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कशन से ओकांदा मा ऑलवेज प्रेयर तो गुन मिसगने अदुना माने हिंगिंग दा एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट कोई की ईश्वर द येंगा मा तौनिंगगी इंप्रेशन दु लाइबा सिना मरम ओरकांदा 3rd August एग्रीमेंट सी framework of agreement semani haibani under 3 specific categories pallaga haibani hariba 3 points masi hek loibaga media da adum phajana well published tawgibani karigino hairagadi makoi se ahan bada demand tawrambasi sovereignty ni greater nagaland ni punamaksi alter tawrakanda makoi hujik laisi khoi hena करे हागनी शक्ति लेबा अदुगा सम काइंड ऑफ पैकेज नागालैंड मेन नागालैंड द पीबा अदुगा इशू दी मणिपुर द लेरिबा नागा सिंगसिगी इशू सि कमाइन एड्रेस तोगदगी हाबे पोट अहुम मरीस द नैनरकांदा पीग्रिबा टर्म ऑफ एग्रीमेंट से करी नो हरगदी फ्रेमवर्क से करमाइन सेमगनी हाबेदुगी एग्रीमेंट अहुम दुनि साइन तौनाइसे करी नो हरगदी अहान बसिना करे हाइगेदा sovereignty belongs to the people हाइबदी अदु फोंगी बनी खबरदा अनि सुबसिना करिनो unique history of Naga is recognized हाइबनी अहुम सुबसिना कइनो framework of agreement will be drafted under the flexibility system of India हाइबनी सी याम फजना वाइट पब्लिश तौगिबो पोने असि खक्तनी हुजिक लेरिसे अदुना framework से करी framework से मनुंग द करी यावगदगी हाइबगी दोंतदी interlocutor ओरिबा RN रवि सी Nagaland civil societies, different kind of civil societies. Similarly in Manipur, mark request over here, civil societies ingta kari karamba pattern da Manipur gi main sentiments su soktaba, Nagagi su soktaba, aduka peacefully territorial integrity is kind na to we abagi suggestion POI for the last 1 year see civil societies sing loino imbarton torga participate to gibang haktani na khangi aduna
Hujik Fouda ladies, the only 3 point Kakudani. 3 points. Mayam singing of whom singing Nilly. Ozang Tambisi, Matang Zakogi, Bangkok Agreement, Bangkok Declaration, the Su, Akogi Agreement like the peace process, some in India government, Akogi, mother of the insurgency, Northeast, Kogi NSCN, Imga, Akogi, Santi Karama Inaga, Agreement Ama signed Toroga, ceasefire agreement Matamukanda, Santi and the Lakan Northeast, Tangdulita, stability pro, can have you Wakaloni, but Wakalon the Pazabata, so without territorial limits, I have a form of Manipur, the Han, my sacrament, Hantaki. Akogi framework agreements the public that disclose to the numado akogi public way public domain that sing never see from si present see why aduki can do the content to the I objection towing maram di the public that disclosed to the hariba the main point to be included in the framework is not yet drafted aduga karamba figum the tawada gi hiding sai 3 points in abo unique history khangi the sovereignty belongs to the people haibani Ahum Subasina framework of agreement will be drafted under the flexible system of India. Hibanevo. Sigi Ahum Sikakane Soito Lorise. Aduga framework to the Karikari Yagadage, greater autonomy, Pigadra, more power, Pigadra, Natraga, financial package, Pigadra, development project, it will become. Singapore Amro and Akogi NSCN, I'm leadership, the Nagalim have given Wafum Simaya, the Gamogi sovereignty, you of whom Mayari, at the Gamogi Naga integration, give of Mayawa, the Gamogi separate flag, at the Gimogi embassy, the Mogi Mayamaka. Even Sumo Mayawdina, Manipur Zamian, the Singapore to issue simply the Singapore Singapore Sunga is an every civil society political parties put on high say the Singapore Mokoi Wakalon is the Yam Singapore Hinman Lendobra. Speculation say the highway Malay. Instead of that, I say Nigeria. Aren Ravina Impal de la Kan civil society Mam Unagahimatum da Manala Isikarino, what are the content to be included in the framework? No Kogi says and Piro Hybrid, no Apamadu Piro Hybrid. Other Kogi was Uri D, majority of the Indian citizens sing Uris, the Naga peace talk Toge, have the Karigino, Manipurna, peace talk Toga, have a can assume the way no Ure ever. I quit a Yaro, Haribasi, Karidi Yaro, do you know, have a point to Mamang the Tamoba. Because of this, we are not agree. Oh, some action the simultaneous the civil society organization, Yam spearhead Yam the leading role Loriba Amuko, Akogi Sakiba 2000 Akogi 1997 4th Augusta, Manipuri on a quite sober rally, Akogi integrity rally, against NSCN, I am the evil design Mam Sibu, Naton with the Manipur Pazam, Miamgi quite sober congested kills Amukona, Silsakibni, Amukugi Wakalon, Hozixun Namna, known to Tambiri, Akoi Hombolitri, Manipugi territorial integrity at any cost, Mangan Bayaro, Kai Bayaro, Tukai Bayaro, Simtok Chamzin Yaro, have you got from the Adabu, Tadaman Chima thanks that Kogi Tambi walk from Sigimatunity, because there is nothing to worry, a question in Nilite, speculation, mere speculation, high of from the Yanning, but Karino sing. Election maya Naxala Abanina, Hositi commitment si Yamna Akogi hard commitment pinara isi. Adu commitment se Indiagi Laiba framework agreement in Native. Manipurgi Sideshida Rajniti Oiba Twagi area si yang agan the pinava comment not the never. Ado lower Kaduriba steps in a tongan ba Makang never. Hana so do Makto Rabani. Masi Manipur dana Amahaiba. Manipur government na ama haini tawrakpana akhoi central government na ama dum tawrakani Manipur si thoidongna yam kanna hekta center na yamna akhoi gi voice tabagi wafam si madi leite sidi chahi kaya ama India da pullaba matung sidai sida akhoi na ngasi ba yengakpada adum khangnarabu wafam ngaktani aduna ngasai gi akhoi gi framework agreement sidai sida tongan ba civil society gi mot lawi lawriba mot sidai sida Makoina Tamibu Wapam Singchiga, Huzik, Tolaiba Wapam Mayama, Equina, Kumna Yam Matamda, Tolaiba Singchi, Naga inhabited area, the Lady Mayam Singchigi, Akogi, Cultural Council Gumbama, Makoina, Sem and Nabagi, Naga Mayam Sing, Punjan and Nabagi, agenda, Masidi Sumle Blepte. Ado Etardi Aquina Manipurgi territorial integrity, Cairo, Haragasu. Masi punjalak pasina Manipurgi boundary da Manipurgi administration da adum kainu na bai macha amadi oyeba hoji akhona pamidi Nagaland gi magi boundary magi state sidai sida masigi peacefully negotiation je loisan biu ngasagi framework agreement sidai Nagaland gi oiba wafam singje resource ki oiba yai adai makhoi gi flag ki oiba yai share sovereignty oiba yai loi yai ado Manipur gi haiba wafam si yora agadi Manipur da Naga ngakta taba Akogi district as a live native.
aduna swai sida yenga ganda rajniti gi oina leibiri basing nasu hekta commitment si yamna fully miyamda hekta thambasi khara henman gadra khalli ngasi haibiri siga hayeng tawthorokpa onna tainaba phibam laagadi madudai da shokadori si akhoi a mainland India da leiba Delhi da leiba makoi nate akhoi swai sida shokani mamang da adum ubigre aiten jungi matam du da sida MLA amata hidak tawge na thiba matam da phangdrabani Delhi da chendana Raj Bhavan da changak papau da Raj Bhavan da gi amu masat ki kangbu sing tanar ko da khungup undu maga phiron ga loi hundu maga chen bagi wari mayamam laigre aduna yam kan na akhoi election mamang da thambai mahuta masi yeng gi ji haibuduna kitang lem gadra na ai adu maina tam nungai je tasingnamak akogi manipur da akogi congress na lisang sitna float for the last 15 years panduna lai hojik BJP su yamna manipur gi akogi laimai sta BJP gi anoba government sen kan na lalong chat chandana changsindana akogi manipur da on manipur ma su kan na honari nakal rom da sis fair gi wafum sigi matang da aki ba fair apprehension myam lai khaba mutung da ngasi su akogi framework agreement ki singnabo myam lai yamaru wafum akoi amuko gi president thambi da akogi wahaina ama thajaban ama tabakna ama chungba contradictory oiba posak mayam khakni na ngasi su thajaba du ngamdri ramdi framework agreement ki magi content si public domain na thambang ngamdri habki wakhaloni aduna akogi matamdu da oirakpa kan da madu akogi pamdaba thodok oina pamdaba result oina lakadbu gi potu leibani na masi matang sana manipur gi koi labor rajniti dol khudima all stakeholder punamagna right decision lo kan da pressure pidna akogi manipur praja myam da singniri myam si kohan biyo habo wafum duni matang sa da break malojage break ki matung da koi thuna hazarke impact bigi manung hutna biyeng ta dan leibi Registration Hauzare MCS 2016 की वाइवा बोसी की दमक मॉक इंटरव्यू याउबा स्पेशल इंटरव्यू कोचिंग की registration Hauzare October 9 दगी 13 फाउबा अयु की पुंग 3 दगी अमा फाउबा एक्सपर्ट सिंगना इंटरव्यू टिप्स पीगनी लोइना मेंस माइ पाकलबा कैंडिडेट सिंगा इंटरेक्शन सु पांगथोकनी October 12 दगी 13 फाउबा अयु की पुंग 9 दगी अमा फाउबा मॉक इंटरव्यू पांगथोकनी ngasi mal register तौबी हौरो registration की दमक proactive academy of competitive examinations क्वाकैथल इम्फाल द कांटेक्ट तौबियु Ozam Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Ozam Lipsap group na puthok saba Ozam sinabiyo Radiant Tutorial Yumnam Lekai Imphal, run by well-experienced CBSE school teachers. Admission open for Class 9 and 10 CBSE Summative Assessment 2. Class starts on 6th October 2016. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Subjects offered: English, Mathematics, Science and Social Science. Features: regular unit tests, study materials, MCQ and study tour. Van service is also available. break ke matung da myambo amukan han tram oksari akoi ngasi khana jeriba manung hon gi topic asi National Socialist Council of Nagaland NSCN IM ka Bharat Sarkar ga yana khiba mamang sahi gi August 3 da yana khiba framework agreement atu gi matang dani oje makhata na mu akoi gi oja surchandra dei khangjani ngisi kasing badi framework agreements gi kano si yamna issue moi ra Manipur di yamna even Assam amasung Arunachal Pradesh gi di Manipur sna mai sa sena phangba hemani na adagi sizable section of the Naga population lai bani na masi yamna robo issue moi na sum khanari ado United Naga Council gi mai kai dagi हाई कौनसी अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स नागा सोवेरेंटी नत्रग नागालिम है पोस्ट लेगदी 300 विलेजेस ऑफ नागास इन मणिपुर सी मोगी नागालिम द तीन गिदम ने हवो फम ले नाकल ओम द NSCN कितोबी न्योक पाउनदी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर मणिपुर नागास नि अदुगा नागालिम गी नते हबो मोट फोंतो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सी मतंग अदुगा NSCN रिफॉर्मेशन गी मतंग द नमो अखोगी मसन अखोगी कॉम्प्लिकेशन में थोल कनी हबगी मखोगी मोट फोंतो प लेकरे अदुगा नागा नेशनल काउंसिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट अखोई इंसर्जेंट आउटफिट नागालैंड की NNC
Zelengrong United Front amasung Manipur Naga People's Front ki maikai dagidi hauzik chathariba format of akogi negotiations yani do phungtoi aduga loina loina Eastern Naga People's Organization ki maikai dagi su akogi haiba dagi Naga Tribe Council su haiba kano se denounce tawi yani do phungtok pulaide working film si yamna leikre adu oza hauzik leiba condition si hauzik BJP na center da pai na blames yamba BJP di thambiri adu lisang sin akoni yang pwanda akogi Manipur da ceasefire chatnade hadi wahi da haiba khoi tamodi bana nga sahibi khibtona adu nawai toloida akogi NSCN IM gi kem leiramba adu even garang han maktada akogi NSCN IM gi akogi lieutenant ama yauna corporal amaga adagi topa captain amaga yauna pham tamda masi moina hekta thadu kaina myam gi pressure daga hekta thadu hangiba even nawai palel dagi phagiba khutsu plaiga phagi myam se thadu hangiba adu mai todna wahina de ama haiba aduga tasino masi Manipur sarkar congress na pai pum tamda su mokhogi matakta mokhogi matakta action lokot pangam rise tasino congress ki so ason ba leibra aduga hoji orikli films na framework agreement ki wafum mathang kanda tasino mak NSCN amgi mayukta yamna kanna thabak tawba ngamda basina su sumgi lisang sina framework agreement ga disclose tawdagi fidef se lepakpane lobi ai kitang san am da koigi masida irrespective of political party koi as a Manipuri amoina koi wangang batai masida Congress ki BJP ki MP ki amu koi waliti ana second asai oi maru president bi sum press kari phong pe wani agreement itself to asai amu kon sum civil society agreement soito copy to kan sum asi masi bol publish so latri adu koi hojik oi iba phibam jira asai koi amu ko gi president thamgi do ai han so article ma free press Shanghai Express igirabani aidi territory di mangalwe heba aruga khoi federal structure dadi state ki power dadi encroach tawagi agreement orgadi koi yabaga moi adi madu khoi Congress na sarkar paling so khoi dum thami any kind of interference in our federal structure se khoi yabaga moi si Prime Minister Manmohan Singh da Madam Sonia Gandhi da Home Minister khoi clear cut khoi gi Congress government ki thameriba khoi what is Habazi dialogue Mahorga, Masagi, stakeholder to my Amamo, immediately the solution the over a period of 15-16 years is the immediate solution the Kasua equal Lodi was a kisser. And India Mengi Tartagi, the Soitova agreement to whether 1 poiler, 2 poiler, 3 poiler, detailed framework to walk out to Dragasu, whatever may be transparent in the Masavutam drive. A Tauriba of Equasi. Karigumba Nagaland Manunda NSCN I am going to quick opinion. Any share sovereignty kaino Masi Nagaland Heba Naga Hills Heba Asangi state dagi same with Naga Hills Nepadi okay twin songs ago Punsil same with Naga Hills Manipur Aina Kangba Natraga Uho the one or before British came British na lakting da akoi Naga haibse akoi thung sin andre maring tangkol isinno ma asmana sin ana Naga hills no jikin British na sum konselaga Manipur singi ma konselaga Naga taba area da haijale are uji eni sel ngasi gi free press ngarang yingbiyoba th risang na man home minister Naga moi government ki jan thori ji India government na Naga Tarif, I see how many policy men Tarisiona, British Natraga India government, Masi, Iri, Lenga Torum de, Masako independent in India government Yare Pong, buying around Dimapur press statement. Assom cited Matamkari Mamang so, I share sovereignty, Naga unique history Yare, Naga unique history is Charles Parkswena DC, Naga Hills Yan Hanba, Sinagiba Wayaman before independence. See what I see. What is a Naga Kun Mayangi independent kingdom of Maharajam administration to the Lairambadi, I was putting Larry at an equity to think that the brain can live. And which is so solution, any solution there within the state of Nagaland Tokyo. So I said about Sarkana, I said Master clear review. Manipur is sing Sokan of the Lupa Karol, Lissing Tadagara, Karol, Lak Tadagara. Kaisho Kanata, Duganatan Sagi, Naga Ho, the constitutional Natal Pan Nagaga Herga, I Pan Manipur Herga Silsareva,
Guwahati Manipuri Society administration to Huyador. yamna sumbo hozagi adu mogi unique history of ofum se tasinmo ozagi mota kari khanbe unique history se tasina kanda aikogi ethnic group khudimang se even maitai su maitai gi tongan ba dum magi history culture tongan ba dum lei bihar gi lei marathi gi lei adagi punjabi gi lei kashmiri gi lei adagi tamils gi lei adu mi khudimang se aikogi tamil ga manade kashmiri ga khoi mande adundi aikogi jati khudimang se unique history oi tabra oja unique history si jati di tu thokro Maitai Manung desu, for example, I give family itihasam lenim. Itihasa I puari wo, I do potun heribo. I do Naga heba whole okay hojiki Manipuri singmi tamil mam chiga punsalaga. I did pull up itihasmadi. Tankul yoba, Tankul Madasu, Tankul Eastern Tankulga, Western Tankulga, Sumkaraga Kenny heribo. I don't say unique history and Moina Kaliba entire. How ki Hutna Naga haina khanarba ma'am Hutna Naga Manipur gi singmi ma'am yawarga masigi pulap punbagi ai land culture kari my community gi dilai yai but Naga as a whole gi Manipur as a whole gi Manipur history lai Assam as a whole gi Assam gi history lai culture lai adu Naga as a whole gi karamba Maharaja palamdana karamba administration tormdana pulap koiba adugba unique history di but tonga community ki yes even tonga family clan jo itihas le heriba aru Naga as a whole gi ari administrative structure magi makha da leram dana akhoi mogi tonga ba ari ningthau role parliament ge administrative histories de di kaya aina kamude ka le tabare ka le ozang ta isam last ngi si khogi mogi federal structure khogi mogi embassy tonga thamba the currency kumba defense kumba communication kumba di akoi jointly share tone two separate entities ne na akoi India government na recognize tabre kari madai di khogi 5000 cadres मैम सिंसी अखोगी बीएसएफ तो और मोगी स्पेशल कनो ओना बटालियन हंदोकनी खाबदगी अखोगी रिक्रूटमेंट सी अखोगी ट्रेनिंग के सेवदन इवन मणिपुर सु रिक्रूटमेंट तबे ओजानु दि हतकी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स समोइने यावरि पोस्टिंग्सना मणिपुर रि इफेक्ट तौदबा अदुना दि अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सु मणिपुर प्रजा म्यामना अकी फाउसि सुम दरोजा मरमदि अखोई सिदि रिक्रूट तौबा सखोई सिदि ऑपरेट तौ कदिन मरमदि मणिपुर द लेबे NSCN आइम रोड कलेक्शन तौबा एक्सटॉर्शन तौबा पुनमंगसी आ नागालैंड कोहिमा द नत्रगा मकुकसुम द सर तौबा न तौदिना इट इफेक्ट्स मणिपुर अदुना दि हाइरिबा की बसी सुम दबरा मसिद BJP na kadai phawda masi effect amta tawse hazab pibungam yamna categorically khoni yengba yari se sai framework of agreement only in Nagaland taw hai bani why Naga camps are located in Manipur Oklong da leiriba Tamenglong da leiriba Ukhrul da leiriba Chandel da leiriba why it was allowed by the authority of the state kari yari no madu taktok ngamdragano why the state government is approached to the central government asi remove to high degree no asi karigi yari no ba Nagaland the hujik tax khaiba we ban to society na su yadre amana su yadre lo yadre why it is allowed in Manipur masi kana ge swan mano sima ko aduga ngasai gi panwi gi ba keno sita aikhoi gi akiba si kari da no haiba se aikhoi gi civil society su aduga mipung khuding mo na ngasai koi marup surchandra na haibi gi duana issue si party gi across the to se Manipur ki territorial integrity natraga akhoi gi praja na ki ri basi kaidoradi phani hai base kari gino ngasi hauda among the politicians so including ourselves ko aduga academicians so akhoi Manipur ki su agreement CCCC yaurabdi akhoi aki basi phane se why we are not coming forward kari gino akhoi na basi forward to ngam si kari gino hai ba question ama similar aduga ngasai gi disclosed of the haibase agreement ahum da yana basiti already published in the paper framework si same dri haiba framework same base hairiba point ahum sida depend orga same gani haibane ba sida kona confused of the sikari gi sima aduga Nagaland gi di khoi gi lairiba cross section of the Naga peoples agi maru mapang adagi lairi mam sing khoi sum commonly people's level we don't need any kind of accord we want to sleep soundly in the night that is the thambiri ho so kana so habi ke mutungina mase irrespective of akogi political affiliation color caste ki kemta khai de Manipur as a Manipuri moina hai punim se concern sab man have ne but hojik si election me yorom da isi di kai gino BJP ne congress si yamna khun ngang ba adagi congress ne BJP yam khun ba ngasai post da adu di political mileage long no ne even ngasi press meet tom le ozam mek sing tapri adu khoi matam loi ga kitang ngai sala na khoi ro ba da oza de bandagi khoi tong de bandagi khajin si hojik si yamna phajaba phum hai
masiki framework agreement say if it is to be implemented in letter spirit all stakeholders participation ozabi ki recognize over Manipur NSCN am came Manipur government recognize over late yes NSCN am present on phabu corporate labor adagi tax collection je Manipur de nateba oi Dimapur ro se piwo Nagaland itself the RV mamang NSCN am the tax collection taweba asimasima koi clear ho se natradi ai government yor sai when recognize over came to lega herdiwa ai NSCN am lembi ai su de tong no no parcel be ai central government ka moiga agreement on kari moi came to hoisel ga thamon sida marau khak thaloge camp lei recognize to lei ti haragadi oklong do hujik lei ba camp se why the government of Manipur is moving out kari gi no security point of view the kari gi thamino kari gi accept to no Manipur ki soil lei accept to di aruma accept to is state ki force lei bi se leiram bi ai koi ne accept to lei te no oza sursadra state ki intelligence lei state ki security lei yes makoi adu khangdragadi what kind of innocent I am present chatpa khotpa palenda kari no president panati mi kem sarga lei bani huji aru akoina oklong sida lei aru akoina recognize horga akoina recognize to bagi wana you give me any paper state accept to state state ki security force le rahe sing the administration le control ngam ngam da ba hidro kari issue le ba hojik se Manipur government gi chu yamna akhoi gi state sigi leiriba phibam sida law and order se confine akhoi gi valley da confine to budong tawe hill area si yobung ngam deba yam chenga ba wafam ni sidai da akhoi gi kudam moi har ganda mafam mama akhoi gi pawon asolon da chappa matam sidai da outpost laire police ki mafam du dai da akhoi gi tongan ba insurgency mayam am lakpa matam da makoi kem ta tawbung ngam deba ano moina sigumba mayam sing sidai da state forcing je kamaina tawgadagi deploy tawgadagi control tawgadagi have magi boundary mana ngak pa sengadori ba magi boundary je mityeng je yam chana yeng sungam ngam deba development da sumangai ba development si entire akhoi gi boundary gi area akhoi gi kano si yobung ngam deba manung changjala gan yobung ngam deba tamon adunara khogi yamna toina khoi singmi singsna hariba khogi chapu munung de leiba kanu ne ngani kana hariba singmai hendo khroga di Manipur lore ka haiba even masi political parties masen phunaba mok phauda even MPP de gadi singmai helaga di maming ta de ka haiba fau yawre adon in reality de su ngasai gi mauda senapati da adagi khoida palel da adagi khogi tenopol da more da adagi nungba da nune da extortion open extortion angang mari manga pham khut ka dum haigala gari am dagi lupa sahum ga lobisi open fact one levisi akhugi Manipur gi masing yamna loriba security person sing da mafam tawungam da dina masimo mayam sina so ja sing ha kan da makoi da naw saw ban ta ki da gi factor du orbe ado tadeban makha tabiu mane aduna akhoi no khuji ki hairibo wa pham je chumma baneba akhoi gi entire kano si dei da lairiba mayam sing ji hana mauda akhoi gi NSCN am gi kano muiba ji changa kani hai matam da akhoi organization gi site gi masi di thing da ba yaroi maram di Manipur myam gi sentiment je mana yokchilak pa targa di masi jina pam da ba thodok tholakani hai matam da state government na madu da areba commando mayam thajalleba thing gi ba adugumba willingly magi towning ba magi intention adai magi power je exercise tawdreba sononda akhoi gi swai sidai sida chingi oraga su manung hanjan ba area sida ina kamaina police outposting mapangan kangalanga da mayam amadi lawe ba police mayam am lawe kanagi makoi gi security guard tawna ba makoi gi mayung ngang na ba magi nupi gi kai gi tade ban habi so tawle re akoi gi home minister deputy chief minister gi magi ki da magi mafum de area du da akoi gi police station ning thi jana function to ngam de ki dena smane lai hai ne in name sector in le adu nga sai bi gi jam sami magi incident ki matang du ta sene Manipur gi chief minister amu Manipur government yam nupa thona to ki ba prajam yam amu Manipur gi section khudi mak gi yam thagat gi ba thodo amani da singom adugum bagi administration lai habasi valley area dam tana each and every part of Manipur da khogi administration Manipur government exist we have si maji udhaning buduni prajamyam pamse adu all stakeholders yahoning ram se tade man tetak na haibi masi akhoi yahoning bagi maram si kano ne akhoi Manipur si phajana ngak se ha ta gadi akhoi Manipuri miyam sing chin sidai sida akhoi gi rajniti gi congress tagi karak pe yai natraga na BJP dai karak pe yai civil society dagi oibe yai hairiba mayam sing akhoi punna karawai da akhoi gi integrity unity mayam jingche sagat kadagi habje akhoi punna khanna bagi platform che akhoi da laite ba
कांग्रेसनासु सिंदे बीजेपीनासु सिंदे सिविल सोसाइटी अखोइनासु सिंद्रेबा सिगी लापसे सिंद्रा दिना ऑल स्टेक होल्डर दी दुम पामी पामजु द ngai de nga sa राजनीति दल ना हाइरगा तौरपद माइ तौदना तमसु सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमुको या ममिंग सत्पा अखोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की ममिंग तमसु पामसु पामे अदुगा सुम तौरे हेगदी सकमाना द लेबेल सकमाना लेबेलते मसी अखोई तौननबगी दमकता स्टैंड लौरे अदुना हुजिकसे अखोइना अहानबद पाइखसनिंगिबो वाफमसि यामना अखोई यामना कनो लेरे हुजिकती कम्युनिटी की ओइबा पॉलिटिक्स याम वांगखलेबो हुजिकती अदुना मसिदैसिदा इथनिक सेंट्रिक ओइबा इथनिक सेंट्रिक मैम सिंजे मैतैगिसु मैतैगी अदगी लोइमक्सि लेरेबा अदुना हुजिकती अखोइना पामजरिसि इथनिक कांगलुप कुंथ्रागा तरुमुकसे मसिसिगी तोंगान तोंगानबा लीडर सिंजिगा अखोइगा फमिनरगांदा करावाइदनो कमन ओइबा अखोइगी एस्पिरेशन अमा कमन ओइबा गोल अमा कमन ओइबा प्रोग्राम सिंग पाइखलगांदा डेवलपमेंट की ओइबे स्वाइसिदना आंगांग सिंजी माइ माइ मचा सिंजी भान थौदना अदगी टिफिन हापतना तौइ अदो चिंगना अखोइगी थांजो अमा पीखरगांदा पाम यान चलले आंगांग अनिगी डिफरेंस याम लेग्रेबा सिनसु अखोइदा पॉलिटिक्स साननबगी मचाक अमा ओइबा पॉलिटिक्स सानबदो बेस्ट इंटरेस्ट लोइना मने रिप्रेजेंट तबते मियो खरना नते मियो यामाइजे तादिपाना मेक्सिंग थमिबा अदुगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की मतंगदा अखोगी बीजेपी अमसुंग कांग्रेस अदिगी माइकाइदगी मसदे इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन और पार्टी मसदे अखोइ मणिपुर यौफुमनि हाबगी यामना फजबो वाखलोन फोंदोपी तसिंगो इन लेटर स्पिरिट मसि पांथोपि कनेबगी थाजबसु दुम थमजरी लोइना बीजेपी की मुहत सिंबिबा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नसो अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स ता अखोइना सिंगनिंगो एबा किनिंगो एबा वफम ते याउदे हनंगसी थम्बि वफम से मणिपुर प्रजा मियेंग तारिबा इम्पैक्ट की व्यूअर्स खुदिंग मनसु निंगसिंबिबो ओइबगा लोइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश सु वांगा कने हेबगी थाजब थम्बि लोइना अमुगुगी माइकेदगिसु अखोगी ऑल स्टेक होल्डर मणिपुर खुंदारिबा जाति पुनमका वरी वताइ सनदा अंडरस्टैंडिंग म पोरकांदा अखोगी एनी सोल्यूशन से पुथोकदमने हेबि वखलोन याम फजब वखलोनी मसि थबकना पांथोकप ngambो ओबियु लोइना ngasi manung hutna gi throm asta saruk yadana hena mapung phan biriba akogi Manipur Pradesh Congress Committee aigi Vice President Y Surchandra amuko gi President PS Devan Sharma aduga BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Oza R K Ranjan ahumbu amukana thaga sam phondoksan loina na miyeng tabi punamutgi kainina ba yathangise